Kurang ngegai. Mega. Woi aneh aja moe. Yo sabar aku balik. Carimu ke situ. Ya, OJR makan semangka. Campur mandi kena munding. Dito sana. Yang mana ya ini? Ngwana dicu apa? Hai. Ayo guys, subscribe. Andre dong. Kurang ngegai dia itu kaget tuh. Tarik gue. Hei, kau mati kalau tena. Dapat tuh futsal no agak. Iya, ikut ada nah. Telepon. Dewi ko bang. Kami pa to. Iya tama ko Eh, kumo mau biangan dulu aja kalau banget biang. Kencan teman-teman dikit mana nih? Laman di basing. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman. Dapet kok gue. Pak. Mondok tuh terus si Bolo nandri pak. Napi dulu nandri dia. Siapa paling lu mondek? Dia megladin nandri pak. Ya panik apa? Buka pun malak. Jadi kalau penting apa sih? Hah? Devi boloi. Eh 5.000. Mulai. Umi. Eh. Begini. Yo, begini. Kita pergi lagi begini banyaknya. Yo. Kita pergi. Naku pagoli kak. Lalu mana banner cek. Yo. Naku petamari kasih keren. Ini kalau. Cewek kalau iya. Iya deh. Iya mana kok? Pakai malu. Kalau iya ikut. Pak, pernah jawab aku. Kita boleh petamari kasih keren. Pak. Hai. Boleh petamari kan di dalam mana? Andre mana nih kuda itu? Kita sampai polisi. Kau dia nak kurang lupa ini. Kalau dia aurat tak golo. Kasih kalau mana gitu. Udah aku dah ni kan jago peta mari kalah si polo. Dek. Lomba makan lomba makan. Semangka. Semangka guys. Lomba makan hero. Sudah jangan aku. Ayo, lagi ku. Hai. Ayo mencari repot tuh. Ada episode. Kenapa nagpegang begini semua? Ya, Melo. Ya, kemana lo tuh? Akmal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jalan. Assalamualaikum. Kembali lagi hari ini makan. Ya, sambil makan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Sepak Bola SSB Wijaraman. Apa bilang? Malah latihan sore. Assalamualaikum. Kan sore akan. Like, subscribe, komen, dan share teman-teman. Sama-sama sisa kan gitu. Pak, Bisa bersama. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Sepak Bola SSB Wijaraman sedang melakukan latihan sore. Apa? Latihan sore. Ulangi. Sudah selesai malah. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Gili kok jangan lupa. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Like. Jangan lupa like. Kurang ya, komen. Naik like. Hmm. Subscribe. Sudah tadi bilang. Oh, sudah. Oh, subscribe channel YouTube. komen. Komen. Ya, itu. Share. Share video ini. Begitu. Oke. Ini ketulah.
aja maruk kajolo aja maruk kajolo. Baris ko. Baris ko. Baris ko. Sen. Baris ko. Lagi tinik banget ini. Terakhir ya. Tinik banget. Yang bersamaan nanti. Oh, bersama. Karena subscribe itu gratis. Contoh-contoh Paraga. Karena subscribe itu habis. Ulangi mana subscribe itu gratis. Awas. Karena subscribe itu gratis. Enggak ada gue. Jangan lupa like. Ada tanda lagi. Tengok nu like. DP ko. Boleh bang. Like. Hmm. Woi, DP dong ke mana? Ya, kamu kena DP. Ya, mulai nih. Ya. Yang Like, komen, share. subscribe. Tanda subscribe itu gratis. Wah, teman-teman. Ini gitu membantu Pak Gustaf memotong rumput. Itu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak udah tahu Pak ya Pak? Hah? Masa? Ya Pak. Tanggal berapa lahir? Udah 5 Pak. Bulan apa? Taurus kah, Bang? Eh, Jangan lupa ya. subscribe, komen, dan share. Kita ada di Anima. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman. Kosong. Ya, tapi cuma ngurungnya. Pero di muncul lah ibadah itu. Ay, lemana. Kau pikirin. Yo pikir dari Nyalai. Ya, anak-anak WJR memotong rumput. Sedikit pi. Ya, tutorial memotong rumput. Dulu. Mana nyerap? Sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa gratis.